Postajete li frustrirani kada vas dijete odbija poslušati? Kažete li mu ne, ali radi mira u kući brzo odustanete od postavljanja granica? U očaju često pribjegavate kazni. Onda je sljedeći prilog kao stvoren za vas. Kad se govori o kazni, zapravo se misli najčešće na fizičko kažnjavanje i odnosi se na čin namjernog nanošenja fizičke boli ili neugode kako bi se spriječilo dječje loše, odnosno nekako nepoželjno ili opasno ponašanje. I nažalost često se koriste zato jer su učinkovite, ali kratkoročno. Međutim, dugoročno nemaju nikakav učinak jer zapravo dijete ne nauči zašto nešto smije ili ne smije, nego ga se samo zastraši. I baš zato imamo situaciju da djeca opetovano ponavljaju jednu te istu radnju jer naprosto nisu naučila što smiju, što ne smiju i s druge strane razvijaju inat. Pa roditelji najčešće kazne primjenjuju kad ne mogu zaustaviti neko opasno ili nepoželjno ponašanje djeteta, recimo kad su ispadi bijesa u pitanju ili recimo istrčavanje na cestu. Zato jer neka njihova objašnjavanja i uvjeravanja ili zabrane naprosto dijete ne čuje, ne reagira na njih. Postoji nekoliko razloga zašto su djeca neposlušna, a jedan je taj da naprosto ne mogu kontrolirati svoje emocije. I kada su bijesna ili kada su pod stresom, naprosto njihov logički dio mozga ne funkcionira i sve ono što im roditelji žele objasniti, naprosto njihov mozak ne može procesirati. S druge strane, neposlušna su zato jer naprosto ne znaju što je odnos uzroka i posljedica. Mi znamo što će se dogoditi recimo s autićem koji dijete baca 10 puta na pod, međutim, dijete nema to iskustvo i mora ga steći, a steće ga upravo na taj način da opetovano ponavlja neku radnju. A s druge strane, neposlušna su jer smatraju da ih naprosto roditelji ne poštuju, da nisu zainteresirani za njih i jednostavno da njihove potrebe niko nije čuo. Zapravo radi se o lošoj komunikaciji koje roditelji nisu, odnosno lošoj komunikaciji između roditelja i djece. I isto tako, često roditelji svojim ponašanjem potiču loše ponašanje. Naime, kad recimo dijete nešto dobro napravi, to se onako pohvali, aha, svaka čast, bravo, super, ali obično to onako prođe usput. Kad dijete napravi nešto loše, onda obično roditelji prestanu raditi šta rade, o tome se s djetetom razgovara, priča se sa drugim roditeljem, s tetama u vrtiću. Naprosto dijete dobije poruku, super, nešto dobro napravim i niko ne trza, ali napravim nešto loše, o tome se danima priča i s mamom se razgovara. Ali stvar je u tome da djeca bi vrlo rado pažnju roditelja, pa makar je bila ona i negativna, recimo vikanje. Rađe će to trpiti nego nekakvo ignoriranje. I upravo to uče polaznici na radionicama Odgoj s više smijeha i manje suza, koji se odvija u sklopu projekta Stop obiteljskom nasilju nad djecom, koji se odvija u Centru inovativne edukacije. I tamo uče kako komunicirati s djecom, jer upravo ta komunikacija je temelj svega. Kad nauče komunicirati s djecom, neće više djeca imati potrebe za nekakvim opasnim ili nepoželjnim ponašanjem kako bi privukli njihovu pažnju i zapravo mogu vrlo lako izbjeći to. S djecom zapravo treba normalno razgovarati, međutim kad su ljuti ili bijesni, tada treba koristiti taj dječji jezik. To je jezik kratkih rečenica, puno ponavljanje dječje poruke, određenog tona glasa i sa puno mimike i gesti, jer zapravo djeca puno bolje razumiju ono što im mi pokažemo nego ono što im govorimo, odnosno govor tijela puno bolje razumiju. Kad se govori ne, zapravo to je usko vezano za održavanje granica u odgoju i zapravo da bi mogli taj ne održavati, bitno je da znamo da granice trebaju biti dosljedne, ne smiju biti kontradiktorne i moraju biti u skladu s djetetovim uzrastom i tada ih je puno lakše održavati, ali ne kao riječ, trebalo bi zapravo što manje koristiti u odgoju i općenito u komunikaciji, jer ako mi svaki dan po nekoliko puta govorimo ne ili nemoj, dijete se ogluši na to ili naprosto razvije inat. Baš ću ja to probat. I onda u kriznim situacijama, nekakvim opasnim situacijama, kad roditelji ne mogu sad objašnjavati zašto se nešto ne smije, to ne, dijete naprosto izignorira i tad baš ljudi koriste fizičku silu jer ne znaju kako zaustaviti, recimo da dijete gurne prstić u utičnicu. Svoje strpljenje mogu poboljšati da komuniciraju s djetetom, znači da oni kroz nekakav razgovor sa djecom koja već mogu govoriti, probaju ispitati što je uzrok ponašanja i tako će puno lakše riješiti problem nego vikanjem. Isto tako da shvate da
ponašanje djece sad nije napravljeno, da djeca tako ne reagiraju samo zato da bi njih iživcirali. Naprosto dijete pokušava saznati kako ko reagira na njegovo ponašanje i kako to ponašanje korigirati. Isto tako važno je da prilagode očekivanja i prostor djetetu. Puno je lakše maknuti cvijet nego očekivati od dvogodišnjaka da ga neće dirati i čupati latice i svi će biti puno manje isfrustrirani. I da si ostave vremena za sebe. Da li je to 5 minuta ujutro da popiju u miru kavu, odlazak s prijateljima na piće ili topla kupka, nebitno, ali da si ostave malo vremena za sebe.